Now we have a movie. Kako idu u Maslenicu frizerski salon. Salon. Oh, Miro, you didn't get your haircut yet. Oh. O, samo malo, tata Maco, ja ću tebi pomoziti. Ništa ne treba. Šta ona šta radi? Da vidim sada tu. Digni glavu, šo? It's not pretty for the camera, babe. Go to Natisi Artist. Kako se kaže artist? Umjetnica. To je number one, treba ići. Ne, Mira, pa kad on neće ovo samo... Ali moraš mu ovo, ono... Miro just wants somebody else to have the number one treat. Nula. Okay, number 0. Noah? Eh. 0, nula. Can she shave me with Noah? No, I think so. Dobra. I've got more hair on my face now than I've got on my head.